Yes, dukomeje kubasuhuza mwe mukomeje gukurikira ibiganiro mutegurirwa na Irafasha TV. Turandagira ngo mbabwire mwe mutanumwa kanda subscribe, uyu niwo mwanya wo kuyikanda kugira ngo tubashe kubagezaho ibiganiro binoze. Sasa rero aha ngaha ndi kumwe n'abakobwa, n'abakobwa ni ba Nyampinga, bakwigiza rwose. Baratangira batwibwira, batubwire n'ibyo bakora n'impamvu bari hano. Yewe bimeze bite? Ni sawa. Amakuru Ni meza. Tubwire witwa nde, kubera ukiri hano, ukora iki mbese? Nitwa Solange, ndi hano naje muri shoot. Muri shoot? Nanjye nitwa Oliva, naje muri shooting. Yes, mwaje muri shoot. Ko ndi kubona uri? Ko ndi kubona muri kwaka. Hagera se weho nguri mukecuru ni gute? Niko bimeze mwana wa. None uransekeje kabisa. None se ndabona mumeze neza, harya muratubwiye ngo muje muri shoot. None se shoot harya murabaki kakiburutse gato kake yes, muratubwiye ngo muje muri shoot. Harya buriya iyi timu yanyu, itimu Irafasha TV, Irafasha TV harya yashinzwe ryari? Irafasha TV yashinzwe ku itariki 3 z'ukwa 12 2023. Guys, murabyumva neza ko batubwiye igihe yashingiwe. Gusa ni byiza, ariko ndabona wagira ngo uzikwakitinga. Mukecuru tubwire. Mbwira iki? None se kutishimye? Mbaza nkubwira iki? Dusobanurire Irafasha yashinzwe ryari, ese ni ryari mwatangiriye gukina filime? Irafasha TV nabikubwiye wa musore nawe amenya gutumva. Arashaje. Nawe urashaje nubwo ari mutseka. Uri mugenzi wacu. Oya ntabwo nshaka